Ka Umsning Constituency People's Forum ka Balathaw na kabenta ban Ajin Kershan ya usam na Sunshine Makri kumukertong na ka Umsning Constituency ya ke election siya ka yung dorbar thawaan ka jala haw 8,000 apulay kalalum lang ya ka jingalang jong kipait long Kershan jong tayo kertong hanong tumay Umsning hinin kasingi ka arpnyo terug jalayo katay ka forum hapo ka jingalam uba RB Sharap kum president ringkat bat kiwe kinong yalam na kikinuhon kisamla bat kilong kumi ha katay ka jingalang kilasim ya karay ba ukertong ba Kershan un pinyaso no ka party United Democratic Party batkum kada kajinge telilang kila perta da kawe kasur hakabom kabalong ru kasyap nag simbol jong katika party Syaka apa party UDP Pendidik Berakti Pendidik Bayang Hakabom 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 Syawakata, lapan sengaw ya report rekam jongka bala pelong ru ya kajingatai ke basani na kabenda ban penklan ya forum. Hadirin kajingatai ke bakongsan hagan kajingat kendua lang jong baro kinong kitkam ke UCPF lapan sengaw pan ya katai ke benta baki terang ba ubah Sunshine Makri unrung de penyesok no syaka parti UDP. Hagan kajingat lang nalor ubah RB Sharap lasaki da kajingdon lang ubah Sunshine Makri ubah Pateng Marsing Presiden ke Youth Wing lembat kiwe kinong kitkam ki bah Ahmad jong katai ke forum bat ki bahayang bahasam jong ubah Sunshine Makri. Laban kedau badang hakini kikindiat tayo balala nakaliang UMDC barim ke Umsning Constituency bat ubadai ru Presiden jong ke parti UDP Umsning Circle ubat don kupal Sumer bat haringkat kinong kitkam bat kinong Kershan ki jong kilarai ban panya tiket na ke parti UDP na ke benta ke jong ubat don kupal Sumer ban long kumu kertong umanya khun ya ki election house 6,000 apulai nakaliang sumahi ako ay magpensya kindiat kumur hukum pengayat hari ka kam election kali ka jingfu janga hau pemutri udah semua arzan apuri ngalak yo ka decision ini buat balimero ila Kershan yang bangalung atau candidate ngalak ngalak transition report semua hindi ka blessings buat habukut ayo tadi aku betul udah semua arja pui nang tuhi kram senang nggak ya yo nggak ya bon tuhi kisnong kisnong dipanjang panjangan nggak ya inti bakatu kami kita fikam mencoba pengingat dengan bunga apa hendak mentakil ada kan ningun teh apa pengingat ini kebun macamnya mana kamu belum bertemu warga lawan kalau yang longi baipa ya long kubu emili house nam arjar lai bar arjar pra Henry yang apa kena long batmai Henry landung sil ngayat baik ngatrishtom ngale ke iba dokam kamtam banyak berpit sekolah di paiba ban yo ajesnya di paiba bat kitim jungali ke itrishtom hadin katu kani pan Februari khatpat ring nila yo ban form dia ketika UCPF hangi ko ka kompon hakan habang nila yo ban bu ka parents body nangtung isdang ka ban yo bu ka parents body hapa khatpat ring Februari aja puwe o aja puan nangtung pat ter nila yo ban form yaki nila yo ban terpekah ka tenat jongga women swing ban yo bring ka santerik April aja puan dan nanti tertulis ayat nak tu kami pernah mendapat album itu lagi unit nak try di sekretari nak pau IP nak UIP ila ayat details baharu kami ayat teh negara sungai ni takut ni ayat kapor dengan pun ni ayat tandu pernah kiwi yang sampai hingga ngapat personil andu pernah ayat untuk disembah jika porok dengan bangsa dulunya benar dengan mengetrik sudah asyak baku bagi keren di pulau dengan benar bapak dia bersotrai ya kam kini kikam jadi badan muni lalu di pulau bagi unit tu berkunjur muni kita di pulau projor di bangsa dona pokok pulau lalu di unit kita balik pokok sedang tahu juga kita ada orang muni nak usahanya kok bapak dia trishtom Bapitra Syedham, Bapitra Jalai, ngamu ngama ada Henry kajingnya Sinya Jupi kajingnya tuli Jupi nila bang pois katong
Kajing jomi kasyong hakti jompi kinong gekam kumul ba pinetre pikam tip kamra pikam tip kamra bi kay ba don hasyong atau jompi